Reka ngusuhuze wowe ukunda ibiganiro bya Forbes Official. Ngende Joseph Iradukunda ndagarutse n'ubundi mu makuru ngutegurira buri munsi. Reka mujyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahakomeje kuvugwa intambara ikomeye iri gusakiranya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na coalition yabo cyangwa abo bafatanya. Nkuko uyu mutwe ukunze kubivuga, uvuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cyabo FARDC, Wazalendo, FDLR, abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ngo ndetse n'abacanshuro bose bakomeje kugaba ibitero ku birindiro by'uyu mutwe wa M23. Intego irasa niyo kwambura M23 ibice byose yigaruriye nta yandi mananiza, ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Mu minsi ishize havugwaga imirwano ikomeye muri centre ya Minembwe, ni centre ibarizwamo abanyamurenge benshi ndetse babarirwa nabo mu bwoko bw'abatutsi. Bavuga ko ngo bakomeje kuba discrimine cyangwa se kugabwaho n'ibitero na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itabifuza, ikomeza kubashinja u Rwanda. Abo ngabo bakaniyongeraho umutwe wa AFC M23 nayo ibarizwa muri ubwo bwoko bw'abatutsi b'abakongomani banakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, bose bakaba bakomeje gutwererwa u Rwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ubutegetsi bwa Kinshasa bufata uyu mutwe nk'umutwe woherejwe ngo n'u Rwanda, ngo kuko batabemera nk'abakongomani, ari nacyo bakomeje guhanganira. N'imvugo zagiye zivugwa mu bihe bitandukanye zikavugwa ku rwego mpuzamahanga, ariko kandi M23 ikabihakana. Ibyo birego nabyo murabizi ko u Rwanda rwagiye rubihakana, biza kurangira Kinshasa yemeye kujya ku meza y'ibiganiro na AFC M23. Kugeza ubu ngubu ibiva mu biganiro birasa naho bitarubahirizwa, kuko muri bimwe mu byo bumvikanye na agahenge k'iminsi runaka katuma bagera ku biganiro by'amahoro. Agahenge gakubiyemo kuba M23 yasubiza ubutegetsi bwa Kinshasa abasirikare bo muri FARDC bafatiwe ku rugamba, ibyo bita gufatwa amatekwa, ariko rero na Kinshasa nayo igasubiza M23 abo ku ruhande rwayo ngo ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bufunze. Ibi byose ntabwo byigeze bikorwa, gusa kandi muri aya masezerano harimo ko ngo FDLR igomba gusenywa, ariko bagashyiraho n'umutwe uhuriweho witwa IGVM ugomba kugenzura ukubahiriza kw'agahenge impande zombi ziba zumvikanyeho. Ibi byose rero ntibyagezweho. Mu minsi ishize rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze muri Tshisekedi, perezida w'iki gihugu, yasinye amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse yewe anabemerera ibibaya bya Rubaya, ibirombe bya Rubaya birimo amabuye y'agaciro atandukanye. N'ibirombe bigenzurwa na M23 kuko yigaruriye aka gace ka Rubaya, kaba ari kamwe mu duce M23 igenzura. Murabizi ko kari muri Kivu y'Amajyaruguru, ikuriwe n'umujyi wa Goma ufitwe na M23, ndetse yewe na Kivu y'Amajyepfo nayo yamaze kwigarurirwa na M23, irimo Bukavu ndetse n'aha Minembwe tuvuga. Mu minsi ishize rero M23 yategetswe kuva mu duce tumwe twegereye Minembwe yigira inyuma mu kibaya cya Kivu, ariko kugeza ubu ngubu kuva M23 yakigira inyuma ibisabwe ngo n'inzego mpuzamahanga, birumvikana n'umuhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo ibitero byigeze bihagarara. Ikomeza irega Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuyigabaho ibitero, ndetse nta nubwo ivuga ko ari igabaho ibitero, ivuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa ngo buri gukoresha imbaraga z'umurengera mu kwica abaturage babwo bwite, kuko bari gukoresha drone zitandukanye za kamikaze zigashwanyukira muri imisozi ya Minembwe, hagapfa benshi abaturage, ibikorwa remezo, ndetse benshi bakomeje guhunga, bakanakoresha imbunda zikomeye za artillery cyangwa se zirasa ku ntera ya kure, maze bakica abaturage kuko M23 ibashinja kubica buhumyi. Kinshasa ntacyo itangaza ku bitero igaba kuri M23 cyangwa se ibyo M23 yishinja, usibye kuvuga ko M23 ariyo yangiriza aka gahenge. Ndaza kubikwereka nkurikije ibyo abategetsi bagenda bavuga, ariko kandi n'aka gace kari kuberamo imirwano kuri inshuro ka Rubaya nako ndakakwereka kuri Google Map, nkwereke abatazi uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko bushepinze. Namwe mufite amahirwe mwe murye kubana nanjye muri iki kiganiro cya Forbes Official. Nuko rero mubibona, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu nari ntangiye mbibabwira ko harimo kuba imirwano ikomeye hafi ya Rubaya. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu rero hakaba haramutse imirwano ikomeye iri kuvugwa hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikunze kuba ko zifatanya na Wazalendo mu duce turi hafi ya Rubaya muri territoire ya Masisi, nkuko abari muri ako gace babitangaje.
uwitwa Ramadani Kakure, umwe mu bagize societe civile muri teritwari ya Masisi iri mu ntara ya Kivu ya ruguru, yabwiye itangazamakuru mpuzamahanga ko yakoresheje ubutumwa bwanditse avuga ko imirwano ikomeye yongeye kubura kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ahitwa Kinigi ndetse na Kavuta. Utwo ngutwo rero tukaba ari tumwe mu duce turi ku ntera igera ku birometero 30 mu burengerazuba bwa centre ya Rubaya, izwi cyane ku bucukuzi mu birombe byinshi by'amabuye y'agaciro yiganjemo amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa Coltan. Kakure avuga ko iyo mirwano ngo idatangiye uyu munsi kuko urebye ngo imaze kumara hafi ibyumweru barwana ndetse basubika, bararwana bakongera bagasubika, bakongera bakarwana. Avuga ko abantu ibihumbi bamaze guhunga utwo duce kandi bakaba biteze ko ngo n'abandi benshi bari buze gukomeza guhunga kuri uyu munsi nyine wo kugwa gatanu ubw'ibitero byakomeje gukara. Muri iki cyumweru amakuru amwe akaba yavuze ko ingabo za leta ndetse na wazalendo babashije kwirukana abarwanyi ba M23 mu gace ka Kinigi, ariko nta ruhande na rumwe muri izi ngizi zaje kwemeza aya makuru, haba ku ruhande rwa M23 haba no ku ruhande rwa Kinshasa. Imirwano rero ya hato na hato ikaba irimo gukoresha ngo indege z'intambara zirimo za drone, ndetse ikaba yanakamejeje igakomeza kuvugwa hagati y'impande zombi no mu duce dutandukanye tw'intara za Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo. Imirwano rero ikaba yaratumye habaho impfu z'abasivile ndetse no guhunga gukabije. Impande zombi kugeza ubu ngubu ziri gushinjanya kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Buri ruhande rukomeje kuvuga ko ari rwo rwateye urundi imbere, ariko n'urundi narwo rugashinja urundi kuba rwaragabweho ibitero. Kugeza ubu ngubu rero ingabo za leta zikaba zivuga ko ngo zirimo kurwana n'ingabo z'u Rwanda nk'uko bakomeza kubivuga. Izo ngabo z'u Rwanda ngo zikaba zifatikanyije nyine n'umutwe wa M23. Icyakora murabizi ko ibingibi ni ibirego u Rwanda rwakunze guhakana, rukavuga ko ingabo za Kinshasa arizo zifatanya n'umutwe wa FDLR ugizwe na bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi. Ndetse uyu mutwe mu masezerano u Rwanda rufitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bijyanye n'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda rwashyizeho, Kongo itajya yishimira na rimwe, yasabwe ko igomba kubanza gutsinsura cyangwa se kurandura burundu uyu mutwe wa FDLR uvuga ko urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko kandi ukaba unashinjwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi kuko ugizwe na bamwe mu basize bayikoze mu 1994. Kugeza ubu ngubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo irerekana uburyo izasenya FDLR burundu, nubwo yabyemeye mu masezerano. Gusa u Rwanda narwo rwemeye ko FDLR itakiri mu burasirazuba bwa Kongo ibyo bizaba bihagije ko nayo igomba guhita ikuraho ingamba z'ubwirinzi, kubera ko izaba yizeye ko umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda uzaba urinzwe neza, cyane cyane ko FDLR ifite intention yo gukomeza guhungabanya umutekano w'u Rwanda kandi n'ingengabitekerezo y'ivanguramoko yanawugejeje ku gukora jenoside yakorewe abatutsi igahagarikwa na RPF Inkotanyi. N'ubundi baracyafite iyo ngengabitekerezo, ari nayo babibye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko imirwano yose ihahora ivanguramoko, kwirukana abakongomani bakoresha ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, kubatwikira inzu, kubicira inka, amatungo atandukanye, byose bikaba bishingiye kuri iyi ngengabitekerezo y'ivanguramoko. FDLR imaze imyaka isaga 30 mu burasirazuba bwa Kongo, yamaze gucengeza mu bakongomani nk'imwe mu ntwaro uyu mutwe urwanisha batekereza ko ushobora kuzabageza ku butegetsi. Ni FDLR imaze kwagura amashami n'ubundi bariko nabivuga, kuko ku mbuga nkoranyambaga hamaze iminsi hagaragara amafoto y'umwe mu bahungu ba Habyarimana Juvenal. Uyu nguyu murabizi ko ari wo wategetse u Rwanda, wanagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ubutegetsi bwe bwayiteguye bukanayishyira mu bikorwa. Uyu musore we rero witwa Jean-Luc, hari amafoto aherutse kugaragara ari kumwe na bamwe mu bayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse abonana na Perezida Felix Tshisekedi, ariko kandi binavugwa ko yaba yarabonanye n'abayobozi bakuru ba FDLR. Iyi ngiyi nyine igizwe na bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, barimo n'abayiteguye. Ibyo byose rero bigashimangira uburyo
inkota ya FDL itarasubira mu rwubati n'ubundi igishaka kumena amaraso y'abanyarwanda, ariyo mpamvu u Rwanda rukomeza kwikumira mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ibyabaye ntibizongere kuba ukundi, haba hano mu Rwanda ndetse no mu karere. Ibyo byose rero bituma imirwano ikomeje guhanganisha M23 nayo ifite ababyeyi bameneshejwe nk'uko twagiye tubigarukaho mu biganiro byacu bitandukanye. Ubu ngubu ikomeje guhangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwo butaremera ko aba banyamurenge cyangwa se aba bakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ari ababo. Nkikubwira iby'iyi mirwano rero, abazi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ngiye kuri mapu nk'uko nagerageje kubigushakira. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu kinini, urabona ko hano mu burasirazuba, mu majyepfo ashyira uburasirazuba cyangwa se uburasirazuba bushyira amajyepfo, uko wabyita kose, hari igihugu cya Angola. Haruguru urabona ibindi bihugu birimo u Rwanda, Kenya ngaha ndetse na Tanzania iburengerazuba, ibihugu bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero ngiye kukwereka centre ya Rubaya igizwe n'ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro, cyane cyane coltan, ikenerwa cyane kuri isi dutuye. Ngerageza kubikwereka nk'uko uri kubibona hano kuri iyi map. Iyi ngiyi ni Rubaya nk'uko nayikubwiraga. Rubaya rero akaba ari agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro, navuga ko akenewe cyane. Ahangaha mutari kureba neza hirya niho u Rwanda ruherereye, ndetse n'umujyi wa Goma uhana imbibi n'u Rwanda n'umugezi wa Kivu cyangwa se ikiyaga cya Kivu. Centre ya Rubaya rero ikaba ari iyi ngiyi muri kubona ahangaha. Ngerageza kubikwereka, ni centre rero ahari kubera imirwano, ni muri utu duce twahangaha muri Rubaya nk'uko muri kugerageza kubireba kuri aya mashusho ndi kukwereka. Iyi Rubaya rero ikaba igizwe na byinshi nk'uko mubibona hano ku ifoto, aho baba bagerageje kutugaragariza mu by'ukuri ese Rubaya ni iki. Ku rundi ruhande urabona u Rwanda ndetse na Uganda bihana imbibi n'ingiyi Rubaya. Nangerageje kubikwereka, ariko nawe wanditsemo muri Google Map uti Rubaya bayikwereka aho iherereye, bitabaye ngombwa ko dukomeza kuyikwerekera ahangaha, gusa no kugufasha kugira ngo urebe feasibility y'ibyo tuba twateguye ndetse n'uburyo biteye. Iyi ntambara rero ikomeje guhanganya ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'umutwe wa M23 yakomeje kuvugwaho igitangazamakuru cyitwa Morning Post.cd cyakomeje nacyo kivuga ko muri Nord Kivu witwa Safari Makuza, uyu ngo akaba ari umukadre wa AFC 23, akari kakaba ashinzwe ubukangurambaga muri territoire ya Masisi iri kuberamo nyine intambara. Akaba yarageze ku munsi w'ejo ku wa kane ahangaha nyine ahitwa Kanyaru, arangije yarazanye ubutumwa bukomeza gushyiramo abaturage imbaraga nk'uko uri kubibona, ari kuganiriza abaturage ndetse bamwe akabagurira n'agafanta bereka ko M23 ikibarinze kandi ibarindiye umutekano, kabone nubwo ibitero bikomeje kuyigabwaho nabyo bitoroshye. Uramubona ahangaha ari mu baturage. Iyi ni Kivu Morning Post mu minota mike rwose bagaragaje uburyo AFC 23 nyuma yo gukomeza kuraswaho no kuvuga ko hari ibice bimwe na bimwe yaba yambuwe muri Kivu y'amajyaruguru, yaje kwiyegereza abaturage bo muri Masisi no muri centre ya Rubaya, bababwira ko babarindiye umutekano, badakomeza kugira ubwoba cyangwa se igihunga icyo ari cyo cyose bakaba bakomeza guhunga. Ku rundi ruhande ariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biragaragara ko ngo inyubako nyinshi, amabutike y'abacuruzi b'abaturage ngo ubu yarasenywe ku munsi w'ejo hangane muri site ya Kinigi muri territoire ya Masisi, ubwo nyine bombardement cyangwa se ibitero bikomeye bya drone byagabwaga na Wazalendo na FARDC, igisirikare cy'igihugu bafatanya. Murabibona ku mashusho uburyo imyotsi iri kuzamuka, aho abaturage bacururiza hose hari hatwitswe nk'uko mubibona ahangaha kuri aya mafoto.
Icyakora M23 nayo ikaba yarahise itabarana ishyaka ikazi gahumuriza abaturage ikavuga ko n'ubundi kibarindiye umutekano nubwo bakomeje kuraswaho n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ari nako gukomeza gutanga impuruza ku rwego mpuzamahanga bagaragaza ko Kinshasa iri kunyuranya n'ibyashyizweho umukono biherutse mu biganiro muri Suisse, bagaragaza ko bagomba kumvikana n'ubutegetsi bwa Kinshasa hagakurikiraho gukemura ibibazo amiable kurenza uko hakomeza kugabwa ibitero byibasira abaturage buhumye, kuko M23 yakunze kuvuga ko atariyo iraswa ahubwo Kinshasa irasa ku baturage bayo ibintu bigize icyaha cy'intambara. Murabona rero amashusho, abaturage n'uruvunganzoka, bamwe barahunga batazi iyo berekera, abandi bavuye mu mazu yabo, gusa ibisasu biragaragara ko aribwo bikiraswa, imyotsi ikomeje gucumba nk'uko uri kubibona. Iyi ni FARDC ikomeje gukoresha drone za kamikaze, izi ni za drone ziba zitwaje ibisasu ariko bigaturikana nazo mu gihe zigeze kuri target cyangwa se aho zoherejwe, nizo ziri kuraswa. Rero icyo M23 yise ngo kurasa buhumye mu baturage bikomeje gutwara imbaga y'abaturage ndetse n'ibikorwa remezo, yewe n'amatungo y'aba baturage yose agakomeza kuraswaho. Kinshasa ikomeje gukonsidera cyangwa se kugereranya abaturage batuye mu bice M23 igenzura nk'abafatanyabikorwa babo ndetse n'abaturage badashaka kumvira ubutegetsi bwa Kinshasa, ariyo mpamvu mu bihe bitandukanye ikomeza kubagabaho ibitero, nubwo yo ivuga ko atariyo iba yabigabye ahubwo ari Wazalendo gusa. Mwibuke ko Wazalendo n'urwego rw'abaturage bahawe intwaro n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo bunganire igisirikare cya FARDC cyatangiye igikanyakanya. Kugaba ibitero rero mu gace ka Rubaya, benshi bagiye babisigura cyangwa se babisobanura mu buryo butandukanye, bakavuga ko bijyanye mu bikubiye muri wa mugambi ukomeye Tshisekedi aherutse gutegura wo kuvuga ko azashyiraho abasirikare bigenga cyangwa se umutwe wigenga uzayobora ibirombe byose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukazaba ugizwe n'abasirikare babarirwa mu 2600 n'abandi barenga, bakazahabwa akayabo k'amadolari kugira ngo bacunge ibirombe. Ariko bamwe batangiye kwibaza bati si uyu mutwe numara gushyirwaho uzahangana gute n'ibibazo by'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uzahangana gute n'imitwe yitwaje intwaro isaga 200 ikorera mu burasirazuba bwa Kongo? Ese ibi ntibyaba bigiye kurema indi ntambara nshya kurenza gukemura ikibazo? Ibyo byose ni ibyibazwa. Ariko kandi ibitero nk'ibi ngibi ahitwa Rubaya nk'uko nahakweretse, nk'uko nagiye mpakwereka kuri iyi nshuro, ahitwa Rubaya hakomeje kugabwa ibitero, bamwe bakabitwerera ku kuba iyi Rubaya Kabare Kikungura ari kubera imirwano nk'uko nabikubwiraga, ngo bishobora kuba bishingiye ku kongera kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko umugambi wa Perezida Tshisekedi wo kubagabira Rubaya ngo nabo babakize M23 uwo mugambi ukomeje. M23 ntago iremera ko izamanika amaboko imbere ya Kinshasa, gusa bakomeje gushinja Kinshasa kudeteriora cyangwa se gusenya nkana amateritwari, gusenya nkana amabwiriza agenga gahenge bumvikanye mu biganiro bitandukanye. Kinshasa kandi kabikora yica abaturage bayo. Ibyo M23 ikomeza kubwira amahanga ko bikuye kurebwaho maze bikiyamwa ndetse n'ibibazo bikaba byakemurwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kugeza ubu nubwo ibitero biba bivugwa, ntabwo Kinshasa iremera ko igaba ibitero kuri M23, nubwo M23 nayivuga ko atari shoza intambara, bakomeje kwitana ba mwana, ariko kandi abaturage bo bakomeje kuhapfira abandi bahunga. Ni ibibazo bikomeye cyane bishingiye ku mutekano muke. Ako igitutu cy'amahanga gikomeza kuza ku mutwe wa M23 isabwa kugira ibyo yemera ndetse no kuva mu birindiro byose yafashe, nubwo nayo itabikozwa. Bisa naho ikarita ya M23 iri kugenda icurama ya Tshisekedi cyangwa se ya Kinshasa akaba ari izamuka bishingiye ku gatubutse. M23 bicingiye ku gatubutse Kinshasa itanga igaha kubakora ibiganiro. Umunyamakuru umwe w'umusinya twaje tuganira yamwe ngo ubundi imyitwarire y'abahuza muri iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo ngo nta itandukaniye n'umuganga ucuruza n'umuganga uvura abarwayi ariko agacuruza n'amasanduka, ngo ntashobora kubura abakiriya. Birasa naho rero aba bahuza nabo batagetinga icyo bari bukure muri aya masezerano, icyo bazakura mu mutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mwinshi kurenza ko bakita kuri abaturage bakomeje kumeneshwa no gusukwaho ibisasu bya hato na hato n'amakimbirane akomeje hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko mubona muri aya mashusho biteye agahinda,
gusa Lawrence Kanyuka uyu nguyu ni umuvugizi mu bya politike wa AFC 23 nawe yavuze ko ibitero biri kugabwa mu bice bya Masisi cyane cyane ku ruhande rwegereye ikirombe cya Rubaya ngo byatangiye kuri uyu wa kane, aho yavuze ko mu masaha yashize ku munsi w'ejo kuwa kane ibisasu byinshi byarashwe ngo na coalition cyangwa se ihuriro ry'igisirikare cya Kongo nabo bafatanya b'abacanshuro ndetse n'abarundi. Avuga ko ibyo bitero byibasiye cyane uduce duturiyemo abaturage ahitwa Minembwe, harimo abanyamurenge nakubwiraga, ngo bikaba byarakozwe rero, ngo iki kikaba cyarakozwe ari icyaha gikomeye cyane kigaragaza ubugome ndengakamere buri gukorerwa abaturage b'abakongomani, aho bari kuraswaho za bombe ndetse na drone za kamikaze cyangwa se ziturikizwaho ibisasu, bimwe zitwa ngo KT6 combat drone ndetse na kamikaze drones, akaba arizo ziri gukoreshwa. Lawrence Kanyuka akaba yemeje ibi bitero bitandukanye bikomeje kugabwa ku baturage, nubwo atavuga ko aribo bari kubigabwaho, ngo kandi ngakaba abona ari icyaha gikomeye cyane kiri gukorerwa abasivile, imiryango mpuzamahanga yicecekeye ndetse n'ibihugu by'ibihangange. Nubwo ari gushinja Kinshasa, ariko Kinshasa nayo ishinja M23 kuyigabaho ibitero. Ninde uzarangiza ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo? Nicyo Forbes official ndetse nanjye Joseph Iradukunda tuhabereye kugira ngo tujye tubana mu makuru nk'aya ngaya. Kora subscribe niba utarayikora kugira tujye tubana muri ibi biganiro, ubundi nkwifurize kugira weekend nziza, impagarike n'ubugingo mu byo ukora byose, njye tuzongera mu bindi biganiro. Mwakoze cyane, ciao.